hanyuma sister karibu urazi ko ibyo twavuganye ku telefone hanyuma tuvuga ko twaba tubona uyu munsi rero karibu cyane kandi ndabona n'ukuri uno munsi waje washe byagenze gute none brother ariko roho y'imvura y'amasano nzimbura ariko Nema niba twakwatse reka rero tudashaka kuruhuka ariko wowe uje gukora oya naje mbashaka kuruhuka none uzi ko hari tutadukora ibintu nk'ibyo aya basi naza kuruhuka uje n'umwe wo kuruhuka ni gake nyene reka hanyuma mu bisanzwe nari naguhamagaye kubera ya telefone ibyo wampamagaye hariya amakuru wambwiye numva imeze nk'ukangutse gatoya bijyanye n'amakuru nahora numva umpa nkiri hariya muri Amerika numva umpa amakuru meza kuri Mugisha umuhayagiza uvuga ko ari umwizerwa uvuga ko ari umuntu mwiza ikiruta byose wambwiye yuko yigeze kuronka deception arahemukirwa n'ukuri ibyo byose nanjye byagiye bishyiramo amaemosiyo kanaka kugira ngo numve neza ko ari umuntu w'umwizerwa naramukunze rero nifatishije wewe mushikanje none bazana kuri ibyo bintu bya ntumvise ibyo numvise byinshi n'intege pe ego bwa mbere je ndamutse nk'umwana mwiza ndamutse nk'umuntu w'umwizerwa ariko basi kandi kubwira basenga byagenze mu ntango je Mugisha nari nakunda mukunda ariko ndabakunda mushikira ndababwire ngo ndagukunda mbona ngo cyarananiye pe sinakubesha nabuze ngenda mubwira urabona ibyo muhungu Didier niwe yari yamunzaniye nca ndavuga ati reka nce kuriwe nca ndamutuma Didier ndamubwira ko ndamukunda amubwirire Mugisha inyuma y'iminsi mike ndamutumye amubwiye Mugisha ko ndamukunda nyiri bwarabimubwire ko ndamukunda warashima brother hama haje haduka ibintu nanjye byarancanze haduka umukobwa akundana na Mugisha kandi uri kurabira bamwe ngo baranakundana kuko umukobwa yarantelefone umva kwiyanga umuntu umukobwa nyine no kuri telefone wumva nyine ko ari umuntu indiscipline bro arantuka nkunda kwiyanye ku mushiri wanje ngo bavanye kure nanjye rero ibintu byo kurwanira abagabo ncifite bikomeye cyo ndavuga ati oya je nkisa nkaho ndiko ndabigira kamatohoza umva niho naciye ndonyo apere yo mukobwa arantelefone umva bica biranci intege byose cyane numva nyine ko nari yisubiye kugwa muri uzi ndagutikitse yego aho nariko ndakumviriza nico tubona nta nakwishuye nariko ndakumviriza byari ikintu numvise mbe umuhungu witwa Didier n'umuhungu umwe wambwira nibyo nyine akora hajya ku kazi aho rero aho nimbonera sifa aho nimbonera ikosa wakoze gute ikosa wakoze ni ukuja kubwira iby'urukundo rwawe iyo ni vie prive wibuke neza urukundo ni rwa babiri hagiyemo uwa gatatu aba ari shitani rero aho iryo ikosa nuvuga ko byaguciyemo ni wewe wenyine wategerezwa gufata umwanzuro w'urukundo rwawe nimba hariho umuntu wakunze ukamukunda ukabanza ukanamugira ko amatohoza ukamenya neza ubwizigirwa bwiwe naho buva n'icyo azogufasha mu buzima abantu rero ni babi narijya uyu muhungu Didier wigeze kumbwira ko nawe ari singo aho njyewe ntegera amakenga ko ahubwo nawe ashobora kuba yaragushaka amakenga gusa ariko sinakonfirima ko ari byo mugabo ntafite amakenga aho rero uri mushikanje kandi urazi ko turaba gusa ndaguhanuye rero kugira ngo ubanze wicare hasi ubitekerezeho ubyiyumvireko kugira ngo ufate umwanzuro wo udahurutse
ego ito aho jewe niko numva no guhanura kugira ngo ntusange wahurutse kuko umugishuza rimwe uyu muntu Imana nimba ari wewe yaguteguriye kugira ngo akomore bya bisebe waterwa na wa wundi ntiriwe ndavuga urabe ko utahava utumugisha wawe basanga umuhogo ugiye kuba mu kinogo muruzi ubwitikizi baratonze ko ngowe urikura mpumura amaso uretse ko ibintu byose ni kidavyumvira ndakubwire n'ikindi sister hari ikindi kintu nibutse mbere ndakubwiye yuko iyi telefone y'uyu mukobwa wayirose umaze kuvugana yamaze kukubwira ayo majambo aho nyine nciye ngira icyiyumviro kivuga ko ashobora kuba ari n'irementanya bariko baramukorera ahubwo kugira ngo nyabona ibyawe ibyo uri mu urukundo rwawe ngo none kare nasanze bishobora kuba ari rementanya ico kintu rero ucigeho wicare hasi mushikanje wicare hasi wiyumvire icyo ushobora gukora udahurudutse Mugisha burya agakintu mbonye ntako ntahura nkimanutse namanukanye umunezero kandi bimwe mu masezerano twasezeranye urambwiye ko ibintu byose biri ku murongo maze gushika inyuma y'umunota umwe nisanze mu wundi muntu ntashobora kuba ndiko ndatahura naye genda gutahura kugira amakinga nk'inuma ni byiza kandi icyo womenya ni uko nagiye gushika ntayatahura ivyo aribyo urashobora ariko uwo muntu mubanye igihe kirekire neza cane uyu niwe bashi yandonye kano kazi ko kungaha yanguye ariye mugira nanyariwe urashobora anzana ngaha genda intambwe umunsi ku munsi niwe none gute nisanze nk'agati mu mazi twahora tubana neza nta ngorane nta kibi uyu birashika n'igihe tuzanye amahera uyu birashika n'igihe twambarana n'impuzu urashobora je ngana ibona nko kumwe muri bishaje surprise none gute ashoboye kuba mfata uko kandi uvuga ko umuzimenye kuva kera kandi ukavuga ko ari umuntu mwiza cyane ashobora kuba ahindutse ambonye jeyo cyane nje nahinduka sinzi ne wazi ufase ikidayimoni muri wese no wowe nashaka kuva kera nta bintu by'abandi wowe warafashe hariya ugasanga umuntu amaze kumenya yuko ugiye mu gisagara kurondera ubuzima kumbira uca gukorera ugasanga gukaranze ugasanga yawe usanga hari ibintu by'abantu usanga bagukoreye ahubwo sinzi ko ndatabona nanje ibintu biko biraba Mugisha ubwo nta wari ushobora kuba ufisemo nawe ubona jewe yuko no gukora hariya nakuzana hano nzi yuko bimeze ko icyo umenya cyoco wantumye ni boss nimba ari bossiza ni boss mukuru muzeneti nari ngashobora kuvyivangamo gute nimba ari dite nimba ari zidiyesha nimba ari indenye avyivangamo gute kugeza ku rugero rwaho ushobora kumbwira yuko ashobora kuvuga ko yonyirukana nkasubira inyuma kandi urabona na boss mukuru wawe Mugisha burya icyo abantu bakunda n'umuzi w'ibuye kiragoye cyane gutora ushobora kuba waramwizigiye kugeza bigeze kure ariko nawe urashobora kubona ko ariko arakwihinduka ubwo ntubona ko ari akantu gashobora kuba kari hagati yabo nawe imbiriza nagusubiriremo terekana rindira bose niyaza tuza kumenya ibyo aricyo kandi ntubishyire mu nzigo uyu muhungu ntabwo nakubwiye ntakabikiwe pe jewe ndayifata nk'igitangazo ariko abantu barahinduka Mugisha iyo byose ndabyansi ariko sigiye oya sigiye jewe sinzi muri abandi bibagira vuba jewe navuye ndahazi niyo nshise ndahazi niyo ndiko ndaje ndahazi niyo mpamvu jewe burya bash ibyo yavuze byose ndayifata nko kumengo birashobora gushika ugasanga bivyukana ama stress yiwe tutabizi ibirashika urabizi yuko ari bishika umuntu wakushoraza zinuka ameze nabi ugasanga kuvugana nabi n'abantu n'umuntu rero ihangane ndetse n'iki boss lady niyaza aza kumenya ibyari ariko ndakeneye kumenya aka gakino karahereraye nyakubwiye tinyinya ihangane tubimbire umwanya gusa havaza urumva utaza kumenya igikurikira
ihangane jewe ntaco ngiye gukora ndabirekeye mu maboko y'uwawe. Wowe ihangane gusa ibintu byose bizagenda neza. Ihangane nta kibazo. Rindira kwanza ngaho gato. Boss lady. Shaka ubwire. Ngomba ndakubaze Mugisha. Kare cyo ushaka kubaza. Ni ukuri kutsuri kunya. Kandi utinya Imana. Umuntu yitwa Solange uramubutse? Solange? Tawezi. Habaye iki? Solange yagize iki? Ninde? Hari iki? Tugende buke. Subiza ubwenge kugihe. Wiyumvire neza ko hari umuntu wabuze yitwa Solange. Canke yo bari inshuti yawe. Wamunsi na Solange. Boss lady. Ego je ndi umwana w'umuntu. Ndafise amadefu yiwanje, ndafise amabilite yiwanje. Ariko kamere yiwanje kizire kubesha. Kizire kubesha. Je ni muri babandi bimanga ibyo bakoze, ibyo bavuze, ibyo baba barimo, ico kitawuri neza. Uyu muntu yitwa Solange. Narakubwiye yuko jewe nize amashuri 13. Kaminuza irananira n'uburyo. Kuva ntangura muri primaire umwaka wa mbere gushika meza secondaire nta mukobwa jewe twiganye yitwa Solange. Cyo ni cyane. Mubabanyi biwanje hariya aho tuje naba nta mubanyi yitwa Solange. Nta mubagenzi biwanje nta bagenzi bitwa Solange. Icyo rero nje mvumo ngo gishasha muri jewe ibyo zirandandumva mvuga ko ari gishasha muri jewe. Uyu muntu yoba yaje akakubwira ko Solange yitwa Solange tuzinanye jewe ninde? Woho yashaki kuri jewe. Ayo natohoza nuse DJ nuse avuze ngo hari ibintu ngo biriko biragirirwa matohoza ngaha ngo bitaramenyeka. Urisiri ko atamuntu yamuzira yitwa Solange. Bosleti je nakubwiye ndagusubiriyemo uko niko kuri kuzima kuvuye muri jewe. Nta muntu yitwa Solange jewe tuzinanye. Peut-être ejo cyangwa ijya ejo ni namumenya tukamenyana tukavugana azo hari umuntu mushasha nzoba namenye kuko barashamuka cyane yandi. Ariko kuri uyu muntu atagenda kubwira nta mukobwa nta mudamu nta muntu numwe yitwa Solange. Iryo zina SOLANGE Solange tuzinanye. Woho ashaki kipije yakubwiye ko tuziranye hehe kwishuri kwisoko mu bikorwa mu biki bimeze gute? Reka tuvyihutse nimba watawutse reka tuvyihutse wigire nkaho atacumvise. Boss lady Imana yo mwijuru imbere cyabona yiki ndiko ndakubwira na Solange jeninzi antreta reka nakubaze wa mplanto wasabanza ndamuzani namuzanye wo nuri mu ngari yari yahanze. Ariko ikibazo ukuntu Didi yanyakiriye ibyo yakoze sinabitahuye. Sinzi niba hari ikibazo cy'ino bana n'abakuriye niba ari ikosa cy'ino bana nakoze je gukora ibyo ntumye nikosa. Reka ndakubwira werekana Didi wowe ujya mu planto kene mu byatangura akazi kuko yije namuhamagaje wowe nta kibazo geno gusa atangura akazi nangora. Ntabwo kuri uvuga na Didi kuko ndende ndabona umwe ngo sinzi byarimo Didi mwihorera. Sa bashino umuntu kubwiye ko yitwa Solange tuziranye kubeshe sivyo. Oya ntaco reka mubwira atangure ntaco. Simulka kabisa. Niko kora cyane. Na what's Mama, meze neza. hagarara aho nyine aho nyene utavaho. Hari iki? Nk'ubu ejo wiriwe wewe waraye. Mama, narakuze. Warakuze? Ugitaha mu nzi wanje.
uwakuze atahiwe utamunzi wenge warakuze wowe oya ni wowe mugabo usigaye mfise none ubu dawe atari oya ndakubaza ni wowe usubira ubu dawe ni wowe usubira urasubuka nyereka isashu uzanye iri nyereka isashu uzanye wirwa mu gahinga urara mu gahinga urazanye ibitwe uraje mu nzu nyereka isashu uzanye kumva oya hariya gumaho ubaza kumba niyewe iri wejo iyo waraye ndahamenye menye ibyo ari byo menye ibyo urimo ukere gusa kumenya iyo naraye utarivuze ucusubira iyo uvuye naraye kwa mdogo kandi yaje yaramamaye ku mugoroba twaravuga none yaje ku mugoroba uri yakubesha cyo waruri mama byo biherereye umbe nakubarire renda kubwiza ukuri iyo uja hose iyo urara hose neza ko hamenya ejo ntiwagira ibyo ukwega nzomenya ubwo ntamba ubwo ari bwo atari uko iyi nzu izorura uzoyibona irura ntizosubira kuyinjira naho ari so yayubatse kanatsinda twarayubakanye jana nguvu zanjye zirimo ngaho biherereye urabyumva nyamara nakoze ikosa ryo kurara hanze cyangwa kutaza urambabarira ndakubabarira mugabo utiza kubaza kumbwira ibyabaye ibyo ari byo rero ko utaraye mu gahinga kuri gusa hari impamvu impamvu waraye hanze ni impamvu nyabaki mu kirundi wacu umugani mwana ngo uhisha ugari nyoko niwarama uwo mugani wawe urawuzi ndawugusubiriremo uhisha ugari nyoko ntiwarama ejo niwampisha ibyo urimo bizogutekurukana ubona kandi nanjye nzogutera igere ntacyo nzogufasha icara injira gende hoki inzira iraharuye genda hoki ariko uzokabona werindira aya madiri wirirwamo atabyaye intama zobyara impene kandi uze wimbe wigera kukuja inyuma ntibizonyorohera ndabikubarira ujya uratwara umutwe unyinjira mu nzu gusa ntazi niba uba waraye kwiba niba uba waraye ntumbaze Mugisha ni hari nje wewe chendo mushero wa Mugisha nenda mukeneye karibu wewe ndaza kubwira ndangorane